customer complain kagari leng de du e china tol chu na samong mong pathenin no hu hing as right tools makes work easier action hoi mo ran na ai ten khat engine kan thap du hi in gozu jen chi la kaga bol the ko ben ko engine hi in te le ko loi te min a hin thap hom ga bel te anh này hồn loang hi vô mong mong okay headlight out lung thắt tải phèn cái ăn lùi khá điều tán lại khúc thì khắc chỉ cầm nã lại đỡ này lùi tổ ok hết cái tiền mi chân là zombie băng nhỉ này hòn cũ bếp hệ tiền là xem nào rồi hệ dùng xem rồi thiền vắng thiền thâu nào hộ nè thiền thâu ok những pha chữ một thiền vắng thiền thâu cái pin lại độc thọ phật đi nghe cylinder number 1 chi à bồi chứ battery vang link in tin a thi a pe he body chala ho he tha pin ngai te te we need to replace the battery cái head mistake for bushing mechanics head mistake not he balanga first tham chai mai ta vin engine hin dop tha ding ke wa ding hi sát độ thốt này cái lăng cái thamo gin engine ul rong wang lik ngai he ona salu mi chen tong lu bang ni để chết như thế cái tê khôngมีto luôn nè ôi chặt bả cái plug number 1 chỉ là độ tas nè te silai chu pi ma hum pi tem ga veu te head gasket dong tha set thowa ahin la itida na la compression umzo lo ham boy that means a head he done here by no sign of any burn mark head chalong chi ya na silai brown color mo na long ho bang ki a okay so let's compression hi langa ko nai lik iti dan lai sunga khu petrol ka sun lut lew lik ngai pa bang ma cha ti lo na lang lik nga khat langa tumit langa hin exhaust lang hin thau hlei ki no te a ten sung te lik dom bel te
exhaust lang hi ha lik ji to chi ona lik ngana tha hung do ta na langa khalanga hung do kha ve lai pan ga sung ti ga compare te ngai ta pon si long second chan and sungu kha ve nasun tas na hung do lo pi jana so chipong nga po na hung dik na po na asun za ai ja chu ga mu ti na tui hung pu do asna ni na na bonat love ta ngai hey guys gari jong kala do tawin engine ho he jong kala do ta u anak na chui pyam tia hi le cylinder number 1 na hi compression leak hi in valve abona ki kha lo head gasket wang chu akapo ni wanga chu ki khel tho ding and then hopefully we will complete this by tomorrow bagin wang ata san na samong mongi cha green hi ata san mo 100% achunga hitia hi ta 1000 kg ma laya nom ta this is called faith Christian ho kivet do ven chi la khu spring to ding in spring khu aninga khu to de na ta cha a to jing pha na hona spring chu chilai ho atta le hung boy hi akile langa ki boy ti di dan ta head by lam thena na nang ho bang dak ma cham lo nang jong dak ma cham lo chika chula al to khat ni ka si mo hi in then chu khum hi tai kan bol de I10 that gets get ho a bukit titain nanggi masak di YouTube dah pang masak do delete to gani suni ma hongle chong hi video kala man lo te ka sem wang wa guys nangai dam mai jing wa sa mi re nom di dan anatun do ta in ki boy be se jinga na kilaman lo mai di hinge mili hoi ta ki thole na ma ho pang pavel bo di ya aje cho ma han thil dang chisanga tu pi ro bol ki cho a chong aging tan langa chiko ta he kan gin sa diu wang he fula ka top tho hin cho jo siang cho ni ki ka man ta he mai tu ni ne thei ne a hung kaya chi ga start bo kinu te khatte ho nào gun tin là ngày hồi lại cái hang mò nga ham gear oil chứ hết nằm ở chỗ lại à hả hồi chứ ding lê cái đèn lăng bị bet phải lệ một tầng ấy battery yang chứ phải cả tủ chợ tìm một nó thiêng đi chỗ battery chứ volta ôi lại thôi gặp bà tin nào gần khai lên ok gari chu la ke start do ta ni ne he body ta sa he ta ma khon ai battery ga su nhiều tí đàn ta khai là số tuần lắm đàn chân lại dạ thôi chạy mai nó sụt chả kịp đi sụt chả chôm sụt thềm chôm họ lâu wow kén trong cái tay ta lên nè guys si chula ki chai in headlight ga baki no flickering na layam flicker na layam ki dan ha pe ki thing ta lo na headlight kaloi ho lel thei chu tu ni chu cái muam ke này cái muai gari ho kan sem chai vin kong ta vin ka gari sep chai khat na wa jong kong ka ga ki tol pheu he an ni hon a de de si hen
ก็ครบเต็นแล้วก็เดดีก็จะปุยเลยก็จะเป่าตั้มให้เลยก็ได้ว่าเป่าแต่ชิจงเห็นเลยแนวจะแล้วก็ไปรู้แบบมอยนาทาสิโลหัมนาลุงสิโลหัมแหมปันนักสู้ทิ้งมันเฮ้ยฮะแล้วไปเป็นหลายไรดนลี่แล้วก็ปุ้ยสิกำดูแต่นอนเลยที่เดินงับปุงเกตแห่ต่ำปุงก้งถ้ากินดิสุน่าแต่แมมแต่ลึกตัวหน้าแมมเลยก็อาจจะปีกว่านึงอ่ะจะฮ้อนน้ำตะลึกปีเฮ็ดจ้ะตาเฮ้ยไรละหำนักกิลองจ้ะ ต้อง17นงหน้า กุยบูบะให้จะลังเล็บให้กุยแปลนบุยหูบ่ เกลิเปอร์ โอ้เห็นนูจงให้แบบโวกิเหลุดเลยอีตีนละก็ไทยโดเลยเนี่ยจู่ๆไปโจก็ไทยแหละกดอตีงน่ะตีอ่ะจู่ก็หาตอลโลตาจู่ไอ้กันนี่สองจู่สุเขลอติสุเขลไม่ตีใจว่าดิสุไปตรงละสิบ่ตีดอกลมโลอันสุปุกินี่ Thank you Happy for the treat ตัวนี้ก็สุอันเดียวพี่ฮะหมอ and wow this is Hai Thaina and then what is this chana za choma ki semjet and pakora what is this puri nè thấy cho cả đuổi bao cái nọ to vỏ trái cái bằng này nè ta nói ông chị này puri mà rồi sợ gì đâu went out for a test drive and the pickup is really good now there's no hesitation I'm going to turn right now oh my god the power is oh ที่เลยชนการีวังฮีโอเคห้องฮีใต้ police vehicle okay gari fix ita hai to hai engine oil leak lova coolant ho leak lova hele apha ti nei ta ye bi le chom hat test drive bol le cutting workshop ki le kin cutting chi discharge ka bol it as you see I'm still driving the car and there is no check engine light check engine light wa ta lo chu piam tia le chun electronically it is sound ita ye okay chi hi aphatan ta hi anei te ka coding ka pi do diu tai ta hi chi kan bol cha diu hi engine hong na shop ta u ke la do ho lai a block ma la gearbox engine sang lin ki lo ma chu ki cho lutin abanin ki no the thun bol ki tau te aje chu na to hi ki no the thai bol la ki su lo hin na ya jun ki cho lutin phat ta in ki no the thun ki su tim se su leven sem tau te hey guys glass chip de yang ta no hey pila gari khat ki pi do mai de hi nge avejo se ki pa min nin subscribe jing devin ka hung ki te me